U nastavku informativnog programa Srbija online televizije Kopernikus, poštovani gledaoci, stigli smo od onog trenutka koji je uvek rezervisan za temu dana. Da vas podsjetimo, u prodajnim objektima trgovinskih lanaca ima u proseku 70% domaće proizvodnje, a ostatak čine artikli iz uvoza. Udeo od 2/3 domaćih proizvoda u maloprodaji uklapa se i u trgovačku sliku zemalja u regionu. Kupovina domaćih proizvoda je u mnogim zemljama i pitanje kućnog vaspitanja. Dakle, mi zapravo ništa i ne činimo drugačije nego što čine građani mnogo razvijenih zemalja. Gost emisije Srbija online je gospodin Milan Ristić, predsednik organizacije Moja Srbija. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da pojasnim, evo samo na početku razgovora, Moja Srbija kao organizacija ima za cilj da se i u narednom periodu prosto bori za poboljšanje imidža Srbije u svetu i svakako i za bolji život u samoj Srbiji, kao i kad ste krenuli negde pre 4 godine, ako se ne varam. Da, upravo tako. Sama organizacija je registrovana svega godinu dana, međutim mi neformalno postojimo još 4 godine ranije smo počeli da radimo. Učestvovali smo u više akcija, u više projekata, međutim to se uvek odvijalo kroz neke druge organizacije. Pre godinu dana smo odlučili da pokrenemo akciju Birajmo, domaće i onda smo rešili da se registrujemo najzad. Pokrenuli smo tu akciju. To je trenutno akcija u koju ulažemo najviše energije, naravno. Učestvujemo u još nekim aktivnostima. Sledeće godine ćemo proširiti naše delovanje na još neke aktivnosti. Kažem, s tim što za sad Birajmo domaće je ono glavno što radimo. Evo i da proširimo ovu priču svakako, da krenemo od sledeće teze koja je zaista jako dobro smišljena. Kada damo 100 dinara za domaći proizvod, često i do 95 dinara ostaje u zemlji i ide na troškove proizvodnje, plate radnika, investicije i izdvajanja za prosvetu, zdravstvo, penzije, bezbednost, a samo 5 dinara odlazi putem profita u džepove vlasnika firmi, ma koje, kako ste naveli, bio on vere ili nacije. Upravo tako. Da, to je jedna naša parola koju potenciramo u svim prospektima, na svim događajima, na svim dešavanjima koje smo imali i to je ono što narod najbolje razume. Naime, u startu smo odradili određene istraživanja i shvatili smo da narod nema najbolje shvatanje, građani Srbije ne shvataju baš najbolje šta je to domaće. Jako često se ovde meša pojam domaćeg vlasništva i domaćeg proizvoda. I to smo mi pokušali da ukažemo građanima koja je tu razlika i koliko je bitno da pomognemo razvoj proizvodnje u našoj državi i da podržimo znači sve firme koje proizvode u našem području, a ne samo firme gde su vlasnici Srbi ili kako god to definisali, kao što se dešava u regionu u sličnim kampanjama koje se održavaju. Gospodine Ristiću, zadržat ćemo se i proširit ćemo i tu tezu malo kasnije, ali prosto da nastavimo upravo u ovom smislu, u praksi. Po kojim zakonitostima se ponašaju naši potrošači? Koliko sam shvatila, najviše kupujemo hranu koja je domaćeg porekla. Međutim, kada govorimo o potrepštinama za kuću, za domaćinstvo, pri kupovini, na primjer, bele tehnike ili nečeg drugog, na primjer, sredstava za hemiju, prosto udeo uvoznih artikala više raste. Upravo tako. Znači, naši građani najviše poverenja imaju u domaće prehrambene proizvode. Što su složeniji proizvodi, to manje poverenja građani imaju u tu proizvodnju. Nažalost, nama se dešavalo, kada smo razgovarali sa nekim domaćim proizvođačima, da su oni podržali akciju, da su oduševljeni kako sve to radimo, ali nisu smeli da se uključe u akciju zato što su mislili da ukoliko se njihovi proizvodi predstave kao domaći, da će im pasti prodaja.
što je suprotno od onoga kako bi trebalo u stvari da bude. Dakle, ako je taj proizvod zaista tako kvalitetan, valjda bi trebalo više da se prodaje ukoliko građani znaju da je to domaći proizvod. Naprotiv, znači ovde se mnogi domaći proizvodi predstavljaju kao strani, izbegavaju da se reklamiraju kao domaći, da im ne bi pala popularnost. Vi čak imate proizvode... Ali mislite da je to greška? Znate kako, to je sad naš zadatak. Naš zadatak je u stvari da stvorimo poverenje građana u domaće proizvode i to će praktično biti težište naše kampanje u sledećoj godini. Baš zato ove godine je trebalo objasniti građanima zašto je bitno kupovati domaće. Sledeće godine ćemo se truditi da pokažemo građanima koji su to kvalitetni domaći proizvodi i da ih ubedimo da su naši proizvodi zaista kvalitetni. Ovde su vladali stereotipi, još uvek vladaju stereotipi, da je sve što je strano, to je kvalitetnije. Kažem, osim za prehrambenu proizvodnju. To je posledica 70-ih, 80-ih godina. Kad smo svi mi čekali poklon iz inostranstva, željno očekivali i ljudi su ovde mislili sve što je strano, to je bolje. Međutim, sad... Ili kvalitetnije. Kvalitetnije, upravo to. Znači, danas vi u rafovima naših hipermarketa retko šta možete da kupite što je proizvedeno u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji. To je sve pravljeno ili u istočnoj Evropi ili je pravljeno specijalno za naše tržište, znači ima i toga. Tako da domaći proizvodi, roba koja je proizvedena na našem području, u našoj zemlji, je isto kvaliteta, a često i kvalitetnija od onoga što stiže iz uvoza. Mislite li da ona stara maksima koja kaže ako ne znaš šta je dobro, a ti pitaj šta je skupo, treba i dalje da važi ili ne? Pa ja mislim da ne. Sad ispitivali smo, skoro obilazili smo zemlju u regionu i gledali smo kako se kreću cene isključivo domaćih proizvoda. I mogu vam reći da cene u našoj zemlji ispostavilo se pre svega za ove osnovne prehrambene proizvode da su nešto niže nego u zemljama u regionu, a da sigurno ne zaostaju po kvalitetu. Tako da građani kupovinom domaćih proizvoda mogu i da uštede i da dobiju kvalitetnije proizvode. Evo da podsjetimo gledaoce, karavan Birajmo domaće tokom 6 nedelja od 17. novembra do 25. decembra obišao 30 gradova širom Srbije promovišući ideju kupovine robe proizvedene u Srbiji kao način pomoći srpskoj privredi. Između ostalog, karavan je bio i prilika da se komunicira sa potrošačima, prosto da bi se i uvideli činjenice šta oni zapravo, po kojim kriterijumima vrše izbor pri kupovini proizvoda. I prosto, kakvi su se zaključci nametnuli kroz tu priču? Ovako da vam kažem, znači 40 dana je sve to trajalo, 30 gradova najvećih smo obišli, bilo je dosta naporno, naši aktivisti su bili non stop na točkovima i taj karavan se održavao tako što su prospekti deljeni u poštanske sandučiće građana i takođe su deljeni u maksi supermarketima i na gradskim trgovima. I normalno tom prilikom komunicirali smo sa stanovništvom, sa jako puno ljudi smo razgovarali. Neke su procene da smo razgovarali sa oko 30.000 građana Srbije. Razna pitanja smo imali s njihove strane i najčešće nije najčešće, ali dosta je bilo onih koji su kretali sa pitanjem zašto ovo radite kad mi nemamo ništa naše, mi smo sve naše prodali.